Tomon arve hirai ke thepar pega jok hidipia hawar long penang an hemret kana hok don. Di Phupen Chikoinon rong klarbong en dhuni rong parlapen joy sing terona rong tomon ke thepena jok hemret kana hok don. Tomon arve hirai ke thepar pega jok hidipia hawar long penang an hemret kana hok don. Kidam tang jang mi poni phaing koira player ni borjan constituency ke parlo hidipia hawar long logbok ti sola pen moiso kiling rong ni atuma hem hirai ki kloki bat pega jok penang ana hem kana hok don. Lason sin non malom arve ke jangka chimit me pena jok patumi por phai ke thoma por malom hirai ke kloki bat pega jok a hema sarnung anta plot desi prethangan pen lo. La pen penang ana hem na hok don lo. Non ama jasimet ke doji adim anta avilo lapen tutun tudang sok puru adim anta avilo arve jongsi nang jang bom lang puloti nitum konat si do lang pusi kisung ki phobek atum pen nang than pachini don lapen nitum ke non amat tingka chunam ji aphan anta tangka ave pusi nang pachini don kedam tangar ni an ke lapuson herai ke kloke ong pen kisung ke phoka chitong ke ave pen lang bonta piniar ni ke lapuson chitong nang koklo pusi ningdok nang chipak lang don lasi tong sikot pen borjan MACEM Surya rong phar nonamat nang humri pen nang ravek tha pusi kisung ke phobek ahem tunatum pen chuning ripadi krimsi ningdok alam the chipak lang pon nonamat kisung ke phobek ke do athai kave ahem tun laki longki tiso babu tok bi than tiso Pandop tiso, Bimol tiso, Soron be, Mejen lekthe, Romesh tiso, Lapen, Doning koiso se aphai dolang, Lapuson kisung ke pho chitong nang lo. News Desk Report, Public TV, Karbi Anglong. Nilito barong ke non tong sikor ma nilitayo. Ho long preksi do damrong mat sa here ke thi hoke. Ta non ma nilihem chiwang lo nilihem ta so ki bia di man ta cham lap lo ting ta wak lap lo paghon ta de lu so ta cham lap lo ti sar yu chutun chodang adim anta ve chutun chodang adim ta de lu sitong sikor ma nil tum don kan to kai nu ne lap so bang ke ni ta phai bang nang than thek thi de lu don kep ne ke hinu lu kai nu si ki ong lo di kai nu si ong lu nang di nilitum mahem paghor anta ve pin sinon manang li nilitum phanang kirap abar sai nang pijima pusinang li phan tuning reglo ame ki do ka siksak lo do thai ve pin do thai ve pin lo nilitum ta hot ta ka lo hempi anta do paghor lo hempi lo ningve yang se akor ve nang yang thulute do thai se ve lo di ningve arve yang the mothor par thiku ba teng lo an ka siksak lo sinang litum phan nang li phan ka chuning ri alam thegla pe khla tong se kot pen tong se kot pe ni tum phanang rap thek yuma pu nang rap bik tha po jal am lo ladak bangke arong bangke arong bangke ra ke lobok tisu HDP HDP Surya rong phar na nang sin ravek te hem hirai te mon ke chok ma hem do thai ve pin ning ven tar ve ga yang do thai ve pin na si tong se kot pen sab se bak ne rap the yima pusi chuning ri de ningve anta do thai ve lo di ven ta do thai ve de la ve ga nang yang le pon non ta ku lu ma hem ke la hirai eklusi ting anta rak thang di hirai ga klon si pusi rak thang do thai ve det lo are ga non ta nang yang le ko ye ku lu ma sab se bak ne rap tha pu na chuning ri de lo Apar diupani hawar long BJP MP Morsing so phan vote kerek PMI ke parupon. Kidam tang jang mi poni phaing koirai thomarni Deupani MSC constituency ke parlo Apar Deupani ME school polling station along micro meeting amai ke parupon. Jastimet bangso mai ke parupon laki non ke bang bom Lok Sabha election Karbi Anglong di Mahasao pen kachatoidon BJP MP candidate Amor Singh Tiso phan vote ke hang pila pen
Karbi Anglong di Mahasao Ahavar Kaching Thur Lapen Kaching Riang Tek India Along Vodapai Kilong Kiong Nai Ang Bong Pen Isi Ang Deng Kapalong Dunji Aphan Dode Sang Sewut Ki Hang Pipon Karbi Anglong Pen di Mahasao Along BJP Aracharia Song Ke Chari Long Lo Pen Monsam Lapen Kaching Thur Pondolo Lasi An Susi Kaching Thur Kapadoji Aphan Non Kedo Bom BJP Sarkar Alongsi Dopen ason Kaching Thur Abar Cyclong Dunji Aphan BJP Aphan Ke Ong Dong Avot Pen Pahaidon Lo Nang Pusi Apar Deopani ME School PS Along Micro Meeting Amai Ke Pado Along Apar Deopani ME School PS Tangkang Pen Non Hedjong Mitre Kasat Lang Along Ki Undunatum Bang Thongke Brat Proxy Atmaphan Archopon Bang Suvot Kerek Pi Amay Along Deopani VDC Chairperson Alice Teron P Abarim Dipu Municipal Board Chairman Mohan Singh Tiso Diamond Teron Silunijan Lem Secretary Suresh Lekthe Deopani BJP Basapi Teron P Deopani Mohila Morcha President Subita Ingtipi Kong Chunbang Deopani Mohila Morcha Ken Singh Teron Biren Tok Bi Apar Deopani Arong Asar Ken Chenglok BJP ke Kroyarat Atum Maya Long Chitong Dun Japra Lang Sopen Nilito Mapherang ke Muhiram Teron Nang ke Loberta Public TV Karbi Anglong Apar Deopani High School Polling Station AM School Palopon Labangsu Arlo Along Pini Promoting Tiso Fan Boot Camp Pia Melong Enangam Yopong Chunda Titung Tegondo Dag BDC Chairperson Ilisteron Piarang Pinang Patu Ponlo Alang Lilong Dag Yes President Penanglok Penangatung Patu Penajoksi Ini Army Pinang Tonglo Lapen lapang so mi to long tame jingki kham long lo ile tum kaching hon Karbengo Thomas Council CM Dr. Turam Hansar alang di pinanga chaptu pena joksi bak thegong lo ile to mangni sidolo lapang so dolong lo penang ni peng tangte theglong lo sata alang li chaptu pena joksi lapang so dolong tai tum theglong lo long lo pili goi ke pene tum dam long lo asona taxi asona sondak JJM ta claim bom lo Lapen la hemso kita me PMAY hem tame penang tim lo lapen asunason development dan claim bom lo asuna taxi la urudo penang lo penang form tame pilong lo lapen akerap long lo pusi rong asura ninje lo la kateng be sorkar pen akerap long si rara tum tame kini BJP afan good people pusi chaglo Lapen itu teglong lo, dak kami ongdung abut pensi, Omor Singh Tiso iPhone ko. Yang di ladang apa di pani hawa nang kundri kena kinang sot kulo tek ponong dikela. Non tek ponong lo, PMAY hem, kilo tebong samya kinang dola, kasi PMAY hem mante kinang kimpona la, lapen ke JJM tame tangtelang, kasi prabjin pen, keklem ponji ke patang ponji apan, nitum sampe non teglong lo porsi. Government apan itu pupo engineer apan pusi prabjin kan kapatang konje apan itu hukum pipo Di Phupen Chikoinon Rong Klarbong Endhuni Rong Parlapen Joy Singh Terona Rong Tomon Ki Theipen Ajok Hemrit Kana Hokdon Kidamtang Jang Miponi Phaing Koira Pliar ni Anar Lo Apor Malom Men Tomon Ki Thepar Pik Pen Ajok Endhuni Rong Parlapen Joy Singh Terona Rong La Rong Ni Arong Along Kupi Koson Penloni Tomon Ki Theipen Ajok Rong Asor Kaning Ririnti Tong Sekot Pen Pherang Ke Atum Lapuson Alam Arjulong Si Aho Kachini Ji Aphan Dampen Karju Ahot Nang Chithan Duna Tengki Nilitum La Rong Ni Kedo Arong Arat Atum Hemrit Kana Hok Dun Pen Kedo Athai Avidet Lo Lasi Tong Sekot Pen Non Ke Chari Bom BJP Sarkar Mati Karbi Anglong Ke Chari Ke Theki Ding Atum Nang Ravek Ji Aphan Si Kisum Ke Phobek Arat Atum Pen Nang Chithan Pon Labang So Arong Difu Berlaget Rong Klarbong Dhansari Constituency Ke Parlopon Pusi Kisum Ke Phodet Arat Atum Pen Nang Chithan Dun
la pen lukelem esi tiluk tuma hasnu pusi pherangkia tuma long nang chithan la pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan sitami ka chuning report la sitong sikot pen kera ponji aphan si chuning report la pen labang so arong along hemrit kana hok dun don kep so se ahem tun do puta pherangkia tuma long nang chithan dun tang tin non angton alang litum pherangkia thengno nang ke chithan dun alam thele arjupon iksina News Desk Report Public TV Karbi Anglong món cái thêu vàng cái ở hốc lỗ bằng hung mini men á không rèn nua mắt nó chắc tin chân nó chắc tin đắcอยู่ให้เราthấy lông nó sẽ là đắc nên tìm lông đây là cái son của nó u parayan ta ola juga yang bikin kita adon tin kami dak orang kabong hawara along ke hem ada rupiah le cho nên tụi mà arong nó don ăn bạc pini hem hok dun dak ke don kiat bak ke lui bo di dalam ini thang abdi malom isafaro masih di yang dekat dulu tăng nên tụi mà là một số cái sung pen na cả mình long cái thế cái đinh nôm han pen cái chuning reason isum phe tik lo mengni an ka chukulia dim pini an setame awi at oson lo asi la non konsil kia tum tame dak penona election aroi la sar tum huis tame chuning ge yang bong nang lang pen sang phan setame baki du thadin tame nang lang ni phan sini tum bangai chuning gi dun lo bana tum dia hoi ka মানে kalukson ke do ulo homo hotar amari sarita mane krep erlo mati an kitin sinda pon erlo kimi ke chinam thu anta di hino erlo mati amasi la akiti tumanta tong emergency nangrap jima pujalo nangrap jima mane nangrap tha Ahem bang kita bang piham loh. bihe Behem di. Nanti ladak labang so ke palu homestay men ke kopil ho ladak. dilaji Dilaji mana homestay bang ke? don sri ma Tahun seri. Nang tum la MC amen ke cining ma. tilu tama Tilu tum hasnu di. Nanti labang so tilu tum hasnu pupanang le tum kopi pujila. Tama tung ni mangke la pulo no tang mangke nang rap nang po janang po la pen no yo ni hem ni ri da pin lo ya ta pin no tung ta ke do thai ve ke thak thai ve la si na rap ve nang po la pen la siem saranta tung ni lo na rap ve nang po no tung ke do thai thak thai abi pin yo hem ta non thing lo yo abi pin yo hor mu hor tam le yo hen no lab lo Kona por ang silbang sa tumon kita ke bang ni di. ek baje lo Ek baji lom di. hok lo ladak bang ka bang ha ba long indi tem ahem mahum tin ke hinui sat ete dan krepo ke se jibon dang man thale dang di hem ten ke dang lo tapen ko kan milam ta hinu et lo kisi ke kha ni ge pan haji dan no lang tame dang thana lan la ni hem hinu ke la berenda tapen ku pa hor anta hinu lab lo la pe ho la ku tha ro ya na kha di wo ro anta hinu ik lab le abet chalo thay anta be pin hinu lab lo temon kon tin lab lo tăng tụi là cái thế cái đinh nôm han pen cái chuning ri phan ning hang nili kekhidin kan chuni ring tu akai Dr. Tuliram Rohang alang di ke rala so phan alang di ka hon ka jin so tepi asa alang di phaning theklong pe alang di tu ha rok ba bong ba khawar ke do tu la dom tin hon tin no hem ki ru tu phan at alang di ka hon ka jin so the ke the wa bang la sa alang di stame nang rabi pusini theklong do la pen nili pusame alang di phan akha nili tum hem la bang so hem ki ru long stame alang di sa stame alang di phan akera pa cho hangi phan la pen nili sita me alang di phan nili pa tu lo pas best me na kerap nang ji pusi nili cho hangi to alang di Dr. Tuliram Rohang ke sa